Novi vic stiže iz Sarajeva, vic o Muji i Incku. Incko je doneo zakon. Odlazeći veliki vezir jeste potpisao odluku, ali krajnje naivno verovati da je uticao na sadržaj teksta ili na proceduru donošenja. Nije se pitao niti oko datuma belodanjivanja i prateće simbolike. Incko odlazi u penziju kao milioner, ipak te milione neće potrošiti u miru. Posljednjim parafom upisao se u mračnu švapsku istoriju na način kako su to činili Kalaj i Porčore. Po ovome će ostati još dugo zapamćen. Njegova uloga jeste minorna, ali za sve što će uslediti neko mora da bude i odgovoran. Da će Bidenova administracija krenuti u ofanzivu postalo je jasno nakon samita G7. Iz završnih zaključaka postalo jasno i da će cilj ofenzive biti de-dejtonizacija BiH strukture, zarad namirivanja nekih računa iz bliže prošlosti i radi širenja NATO u skoroj budućnosti. Međutim, ostalo otvoreno pitanje kako do toga cilja da se stigne, posebno imajući u vidu potpuno promenjene okolnosti. Rusija ne priznaje novog međunarodnog upravnika. Christian Schmidt ima problem ne samo sa legitimitetom, sa tim je kuburio njegov prethodnik, već i sa legalitetom, što se dešava po prvi put. Pri tome, u priču se prvi put u istoriji Balkana uključila Kina. M stalna članica Saveta bezbednosti, M neizostavni činilac regionalne bezbednosti. Ako u prethodne 2 decenije homogeni zapadni blok u trenutku kada bejaše na vrhuncu svoje moći nije mogao da de-dejtonizuje Bosnu i Hercegovinu i izađe na kraj sa Rusijom, koja je nekada i krajnje načelno i manje ubedljivo branila principe, kako će to učiniti sada u trenutku kada njihova moć bledi, a Rusi, puni samopouzdanja, nastupaju zajedno sa nikada jačim Kinezima, braneći svoje stavove veoma odlučno i konkretno. Christianu Schmidtu su potpuno vezane ruke. SAD i Velika Britanija nesumnjivo žele da kroz haotizaciju unutrašnjih prilika i oktoisanja različitih odluka uguraju BiH u NATO po svaku cenu, čak i žrtvujući stabilnost zemlje. Međutim, slične pogrešne procene već ih mnogo koštale na drugim mestima. Ili se haos nastavljao, nisu uspevali da ga kanališu ka poželjnom ishodu kao u Ukrajini, ili su drugi koristili haotizaciju za svoje interese kao u Belorusiji. Opet se vraćamo na tezu o promenjenim okolnostima. Umesto strpljivog rada i čekanja narednih izbora, što im je bila neka šansa da pokušaju sa promenama u Republici Srpskoj, požurili su i homogenizovali srpski korpus koji sada ima daleko komotniju poziciju i snažniju podršku iz međunarodnog okruženja. Ko je u takvom razvoju situacije gubitnik? Ko snosi posljedice? Republika Srpska? Srbija? One mogu pretrpeti neku štetu, ali ništa veću nego što je bilo u brojnim dosadašnjim bitkama. To se može preturiti preko glave u nekoj srednjoročnoj perspektivi, čak se isplati. Rusija i Kina, njihovo uključivanje u ovu krizu na ovakav način pokazuje nameru da se u regionalnom okviru dodatno ukotve sredstva na koja se oslanjaju sasvim su solidna. Lokalni saveznici također. SAD i Velika Britanija, NATO, isuviše je mala ova stvar da bi se na nju dodatno utrošio u veliko načeti ugled. Barem tako izgleda iz globalne perspektive. Uostalom, da su hteli, poslali bi u Sarajevo kadrove profila Ešdauna i Holbrooka. Ostaje da će kao najveći gubitnik iz svega izaći Christian Schmidt, samo za razliku od nekih prethodnika koji su sa iste funkcije odlazili kao suštinski gubitnici, ovoga puta to ne može biti personalizovano. Upravo zbog Inckove odluke ofanzive koje se sprovodi dodatne internacionalizacije, kontraefekata i haotizacije unapred proglašene pobede. Neuspeh Schmidta zato će biti anticipiran kao neuspeh nemačke politike, a sa tim i kao poraz politike Evropske unije u regionu. Što se balkanskih aktera tiče, na članstvo u Europskom savezu niko više odavno ni ne računa. Pobjeda ima 1000 očeva, porazi siroče. U ovom slučaju bit će poznato i čije je to siroče.